Osvanuje i drugi dan naše letnje avanture. U Sarajevu smo upoznali sjajne i srdačne ljude i ovaj prelepi grad ostavljamo iza sebe, jer put nas vodi dalje, preko Mostara i bosansko-hrvatske granice, sve do obale plavog Jadrana. Pratimo reku Neretvu i brzo stižemo do graničnog prelaza, a tamo... Skoro 2 sata, ljudi, skoro 2 sata smo u ovoj koloni. Pogledajte ovo. Piše da je 43 na polju. Vidi se u daljini granični prelaz. Treba iz Bosne da pređemo u Hrvatsku. Iza nas endless kolona. Bicikl se istopio. I nogice također. I Aleks se istopila. Prežive smo i ovo čekanje i ponovo smo u punoj brzini. Usput pravimo i kratku pauzu da se odmorimo od vožnje, okrepimo i uživamo u prirodnim lepotama i po nekoj čokoladici. Šezdeset minuta kasnije stižemo u Drvenik, malu luku na Jadranskoj obali, i to tačno na vreme za naš prevoz do ostrva Hvar. U pitanju su trajekti kompanije Jadrolinija. Nakon kratkog čekanja ukrcali smo se na trajekt i po prvi put uživali u svežem morskom vazduhu. Priroda nas već sad upozorava da će ovo biti jedan sjajan odmor. Iz malog pristaništa na ostrvu preostalo nam je još nekih 60 minuta vožnje do drugog kraja ostrva i malog zabačenog mesta gde ćemo provesti narednih 9 dana. I konačno, posle 2 dana i 16 sati za volanom, evo nas u našem malom raju. Ja sam se naravno odmah bacio na montažu našeg prvog priloga sa ovog putovanja, ali pre nego što potpuno završim klip, ipak ću skoknuti do plaže gde me čeka Aleks da se prvo bućnemo u prelepom Jadranskom moru. Pratite nas i u narednom prilogu i saznajte kakve sve to lepote, ali i znamenitosti krije ovo magično ostrvo Hvar.
Vidimo se!